Sorry. Dan age limit dia pen revise dan baru na pipi ko aya ka age relaxation nai jing lalet kli kata ngai kaba susi ka dai kimla banirab baningkong bat baal kiong bangiwan haka wrong department ke ini ban let check away department dia ngati na kaliang jonga ngam kwa ban ya chitman marwe ka syang pi kwa bandu no ya kani ka kam ya kani ka hop ya kini ki dream song ki dia pikwa yang ni pengenya cipmat dan literally sana kawai ke department kosong lagi mentang aku ada barang ni nak dalam ha Yes, kuat. Ini lebih. dia kau lek cipmat nama barang ni kilo orang pakai nyok ka jubah nyok ka kori jandam kan nyok ka jandam kan kita ni habis ka kori ka department lagi ka jubah di bawah nak loy pengin dia pendak yang mentahi shen ka election dan pendak mai ada rakam Siapa nak gilis? Ang kaloy na. second loop yan